Mizoram Assembly session nei zo ta ka khan kan sa khua kan namtana himlo Central Sarkarina Vande Mataram State tina aro introduce dan chungchang sei kha omnual maya khang singa khan Leader of Opposition ina asoi hi in ngai thatiang hi ruling lampang point anti lo tin nge rin noma kan ram kan namtan apoi mem do na chuban Leader of Opposition ina asoi dan hi chin chi ila pu chairman rok du le zo du soi du kanai zinga chuan kan thian te po khan anon soi to a India sarkarin Vande Mataram satura minti na kalkong le kan state in ruam man na turahi kan house leader apulu tu hian menon chian tan kan du chu nia so ha sang khazera somsari le panga bankin chanda chatarjiana he hla hi phuani ti te kan thia India history a po han soila sang khan zakwa somthum pasaria national song an han puan chan tir khan chang ni turani sang khan zakwa somnga President Rajendra Prasatana asen rapek po khan chang ni turani ma se tun haya alokala he kan ram sarkarin November ni seri sang ni somni panga a kumza somnga na anlom na hi an han titana February som pakhat sang ni somni palukhan Union Home Ministry in comprehensive guideline na siyama July ni kuwa khan mumal zokin instruction at pele a August ni ruka khan gazette an siyam ta a mai ro chu ti nge tur ti ani kherem ti hi encian anga ing ka hria hi kan ram kan nam kan sa khok khoi ani wangin national song anti hi state song kan nei lain keini hian kan sadonem mani loka po Independence Day ya kan lai tlang ani khatiro Hindu pathian fakna late ban som nei te Durga te Lakshmi te fakna handa han din khong kha thutta ila National Prevention of Insult to National Honor Amendment Bill sang ni som ni paruk mangkhan kum thum chung tan thei te kha lo ni le bok sia chuti ra chuan pu speaker Kerala Assembly chuan chang ni chau sakturin antia an governor de po ngai dana dang anti te po kan lo muwa keini a hian anti ge kan kalpui don ti hi uluk taka kan soi angai ka hria Karnataka Home Minister in tun haya new sa kan hu choi choya chang ruk a chang to na sakhi adu lo thule ti lui na ni don son Home Minister ni tang ban na tum thu te po asoya Meghalaya sarkar po ina do dala Central Ministry pan dulonan thena Nagaland sarkar po ina do dala Nagaland sarkar phei chuanin kumin mars tha akhanin assembly asoin an zui tur select committee te po din to in all party in hemi chungchang sir chiam tu te po an lo siam to a chuteng Kerala te po in do dal na oma Himachal Pradesh a po assembly anin sak chungchanga in hial boina om to a vo in nia state song tur kan ti la hian aya hlau omzo Vande Mataram saklui tir tumna government resolution di alolu karinga alut lo hi ke chuka ui khop mai kan se son te poi pot sei thei ni se emo pu speaker ani lo ani po in kumin November or December a hian special session ko ila Article 371G in thunei la khan pa min pek na special provision with respect to Mizoram notwithstanding anything in the constitution pakatna no act of parliament in respect of religious or social practice of the Mizos shall apply to Mizoram unless the Legislative Assembly of Mizoram by resolution do decided provided that nothing in this clause shall apply to the Central Act enacted before the amendments of the Constitution 53rd Amendment Act 1986 kan nei ni dan thatak mai kan nei phi sakko tina min ken hi kan him theina ni wangin kan assembly hian Mizoram a chon a full standa in stanza kan sabe theilo ti hi kan pa suan
India Home Ministry instruction ang po amse kan sakzo kani kan ti theni voin ni apu speaker lai em kan kan Chief Minister hovin kan ho tu dang tapo kan ding lai ni chu wang chon he mi thil hi amas sa thayang berin government resolution hi kum thara lo ni nga Republic Day ya kan kalangaya nga at home adanin kalangaya nga rem lo bin abstention position hin khang Vande Mataram chang ruk khan ngai thak le te chu dik lo ni kan rama hian ti zaren ti lo acha kan house ange governor in kum thara pu speaker house address ron nei do nga governor program a chuan tuna kan pasta ka chuan ro minel sang chati kan play yanga Vande Mataram ron zu yanga jana kana mana ron zu don chuan adik don emmi pathian ro pui pero sati kan ti zo chi anuwa Durga te Lakshmi te kan fakle don emmi niang chu amma in November mo December special season ko vila hemi bi ke chu kan du lo ti he house hi India Constitution article chathum samsari pakhatna ji in thunai lamin pelom mole pu speaker le chu hemi rem chang hi party kan soilo he house za omna ani wangin i mang changka yang u India sarkar po in min tiluit he silo ti in kan soini he kan ram kan ham kan sa khotan he house za omna tan ani wangin kan house leader hian he chini se assurance min pathem le Mars ni som paluk anita em kha zo na karon zo ta Vande Mataram chungchang hai sokari engtinge kan ti don hai sakangai don si karon tia join legislative party po kan thu khoma kan ngai tu ho don lia tia tharuk anito anita kan langai tu alo kan ti zelanga kan house a hen kan lak lu ngai don pu speaker chumi ma chuan engtinge kan tiang house po na kan oma kan saktir don nge ro min sa kan thai pathian choi moi na kan sa zo chianga Hindu pathian choi moi na kan sa don mi he house a hian chumi chu ko serious ka ngai to in kan Chief Minister hian assurance min pathem hemi pa hian hei hi ngai tu hovila special season poi ko me miang ti hi asoi them ti in he resolution thlo pa in ka soi ni e kalome